mu buryo butunguranye nk'uko nababwiye umunsi w'itariki ya gatatu ukwezi kwa mbere 2026 nababwiye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gitondo cy'uyu munsi mu masaha y'urukerera bagabye igitero gikomeye mu mujyi wa Caracas ni muri Venezuela. Ni ibitero bije byongera ku bindi bitero bitandukanye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze iminsi zigaba kuri iki gihugu, ndetse zikavuga ko zigomba gufata, ndetse yari yarashyiriweho n'ibihembo amafaranga menshi cyane agera ku 50 by'idolari ku muntu uzafata Perezida Nicolas Maduro w'iki gihugu cya Venezuela. Hanyuma kuri iki gicamunsi nibwo amakuru atugezeho avuga yuko Bwana Trump ndetse amaze kwemeza ko Amerika yamaze gufata Perezida Nicolas Maduro w'iki gihugu cya Venezuela muri operation idasanzwe, muri operation ikomeye cyane yakozwe n'abakomando kabahariwe ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyamara njye mbabwira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihugu cy'igihangange, ni igihugu gikomeye kuri iyi si, ni igihugu gishobora gufata imyanzuro wose ukaba wagira ingaruka ku muntu runaka. Nubwo ari bwo usanga bisubizanye na Perezida Trump na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ndagira mubwire ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakwishyizemo cyangwa se zivuze ngo reka tugufate cyangwa reka tugushakishe mu buryo bukomeye. Ubwo ari ijambo nanze gukoresha, niyo mpamvu mwumvise nsa nkaho mura ijambo ry'ukuri ryo gukoresha, ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihugu kidasanzwe. Hanyuma amakuru avuga ko mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu Amerika yagabye igitero gikomeye cyane mu murwa mukuru wa Venezuela, ndetse Perezida Nicolas Maduro n'umugore we baza guhita bafatwa batabwa muri yombi bakurwa muri iki gihugu cya Venezuela. Bajyanyweho rero mu butumwa Perezida Trump yashyize ku rubuga nkoranyambaga rwa Truth Social, uru ni urubuga rwa Trump, yigeze atangazaho Nicolas Maduro yajyanywe. Yavuze ko Nicolas Maduro n'umugore we bafashwe ndetse bakurwa muri iki gihugu benyuze mu bitero bikomeye cyane bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagabye kuri iki gihugu cya Venezuela. Nyuma yo gufatwa kwa Nicolas Maduro, Minisitiri w'ingabo wa Venezuela yitwa Vladimir Padrino Lopez byavuga ko yishwe ariko yaje kugaragara ari muzima. Mu ijambo rye ryatambutse ku mbuga nkoranyambaga, Vladimir Padrino Lopez yavuze ko ati ntabwo tuzigera tujya mu biganiro, ntabwo tuzamanika amaboko, kandi uko byagenda kose tuzatsinda. Kugeza ubu rero amakuru ahari avuga ko Nicolas Maduro yafashwe n'abasirikare b'Amerika babarizwa mu mutwe udasanzwe woherezwa aho rukomeye cyane witwa Delta Force. Uyu ni umutwe kabari udasanzwe woherezwa aho rukomeye. Umunyamabanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio yatangaje ko Perezida Nicolas Maduro wa Venezuela azaburanishirizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuburanishirizwa muri Amerika kwa Nicolas Maduro gufitanye isano n'ibyaha byo gucuruza ibiyobyabwenge n'iterabwoba yamijwe n'urukiko rw'i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri 2020. Yashinjwaga kandi kwinjiza muri Amerika ikiyobyabwenge cya cocaine ndetse n'ibindi bifitanye isano nacyo. Muri manda ya mbere ya Bwana Trump, Nicolas Maduro yashyiriweho igihembo cya miliyoni zigera kuri 15 z'amadolari Amerika ku muntu wese uzamushyikiriza Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubutegetsi bwa Biden iki gihembo kandi cyagejejwe kuri miliyoni 25 z'amadolari Amerika. Muri Mutarama 2025 ubwo Trump yasubiraga ku butegetsi yazamuye iki gihembo akigeza kuri miliyoni 50 z'amadolari Amerika, ndetse muri Kanama umutwe wa El Cartel de los Soles yagiye rero avuga kenshi ko uyoborwa na Nicolas Maduro ushyirwa ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba. Vice President wa Venezuela witwa Delcy Rodriguez yavuze ko kugeza ubu batazi aho Amerika yajyanye President Nicolas Maduro n'umugore we witwa Cilia Flores. Gusa ashimangira ko iki gitero cyaguyemo abandi bayobozi bakomeye cyane muri guverinoma ya Venezuela, mu gisirikare ndetse n'abasivile. Mu gitondo cyo kuri wa gatandatu nibwo guverinoma ya Venezuela yatangaje ko Amerika yagabye ibitero ku murwa mukuru Caracas ndetse no mu zindi leta eshatu iyitwa Miranda, La Guaira ndetse na Aragua. Ibitero byibasiye cyane kandi ibigo bya gisirikare birimo icyitwa Fuerte Tiuna, aho byagiye bivugwa ko Maduro aba kenshi cyane. Ifatwa rya Nicolas Maduro libaye mu gihe kandi arashize imyaka myinshi cyane umugabo atavuga rumwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bwana Trump yagiye agaragaza kenshi cyane ko Nicolas Maduro ari umunyagitugu ndetse Amerika itemera ubuyobozi bwe. Mu mezi make ashize nibwo Amerika yatangije ibitero bya gisirikare yagabye ku mato y'abacuruzi b'ibiyobyabwenge yavugaga ko bakorana na Nicolas Maduro. Ku rundi ruhande, Nicolas Maduro yagiye avuga kenshi ko ibitero bya Amerika bigamije kwigarurira umutungo w'igihugu cye no gushyiraho ubuyobozi bukorera mu kwaha kwa Amerika. Nicolas Maduro afashwe kandi mu gihe yarashize iminsi mike atangaje ko yiteguye kuganira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntabwo Amerika rero igeze imuha agahenge na gatoya. Hagatonga ariko rero uyu mugabo w'imyaka 63 yagiye ku butegetsi muri Venezuela muri 2013 nyuma y'urupfu rw'uwari inshuti ye witwa Hugo Chavez wazize cancer. Ubutegetsi bwe bwaranzwe no kutavuga rumwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
reka mbabwire ko hakomeje kwibazwa niba perezida Ndayishimiye yaba afite umugambi wo guhura uwitwa General Alain Guillaume Bunyoni mu gihugu cy'u Burundi nk'uko amakuru akomeza kugenda abivuga. Bikomeje kwibazwa cyane yaba ab'imbere mu gihugu ndetse n'abanze y'igihugu cy'u Burundi, ifungwa, kuburanishwa no gukatirwa igifungo cya burundu kwa General Alain Guillaume Bunyoni wahoze ari minisitiri w'intebe w'u Burundi byateje impaka zikomeye cyane haba imbere mu gihugu no hanze yacyo. Abanenga ubutegetsi bibaza niba perezida Evariste Ndayishimiye adafite umugambi wo kurangiza urugendo rwa politike rw'uyu mugabo wigeze gufatwa nk'umwe mu banyapolitike bakomeye cyane mu ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD. Bunyoni yakatiwe igifungo cya burundu mu rukiko rw'ikirenga rw'u Burundi nyuma yo guhamwa n'ibyaha birindwi bikomeye cyane birimo gushaka guhirika ubutegetsi, gucura imigambi yo kugira na perezida, gusuzugura abayobozi b'igihugu, gutunga intwaro mu buryo bunyuranyije n'amategeko, guhungabanya imikorere ya leta, kwaka inyungu zitemewe n'amategeko ndetse no kwikungahaza mu buryo butemewe. Mu gihe yari amaze kandi gufungwa, General Alain Guillaume Bunyoni yemerewe serivisi z'ubuvuzi zikwiye nubwo yari azwiho kandi kurwara indwara idakira diabete nk'uko bivugwa n'abagize umuryango we ndetse n'abaharanira uburenganzira bwa muntu. Kubura ubuvuzi buhoraho byatumye rero ubuzima bwe burushaho kuzamba. Imiryango mpuzamahanga niyo mu karere iharanira uburenganzira bwa muntu yamaganye ibyo yita iyicarubozo n'ihohoterwa Bunyoni akorerwa muri gereza. Iyo miryango ivuga ko ibyaha byose yaba yarakoze Uburundi bugomba kubahiriza amasezerano mpuzamahanga yo gufata neza abafunzwe, harimo no kubaha ubuvuzi bukwiye. Hari amakuru avuga ko perezida Ndayishimiye yagerageje kandi guhosha iki gitutu atanga amabwiriza yo kuzengurutsa General Alain Guillaume Bunyoni mu bitaro bitandukanye, amwimurira mu bitaro bitandukanye mu ibanga. Kwa 27 Ukuboza 2025 General Alain Guillaume Bunyoni yajyanywe mu bitaro byakira i Bujumbura avuye mu ntara ya Gitega aho yari amaze amezi 2 avurirwa. Nubwo inzego za leta zitarasobanura neza impamvu n'imiterere y'uko kumuzengurutsa mu bitaro, abanenga ubutegetsi bavuga ko ari amayeri yo guhosha igitutu cy'amahanga kurusha kuba gushaka gutanga ubuvuzi bunoze kandi buboneye. Abasesenguzi bavuga ko bitewe n'uburemere bw'ibyaha Bunyoni yakatiwe, Ndayishimiye ashobora kuba afite umugambi wo kumureka akicwa n'indwara kugira ngo urupfu rwe rugaragazwe nk'urwatewe n'impamvu zisanzwe. Mu gihe perezida Evariste Ndayishimiye akomeza kandi kuvuga ko ubutabera bwatanzwe, abanenga ubutegetsi bavuga ko uko Bunyoni afatwa mu gihe afunze bigaragaza ukundi kuri guteye impungenge. Kugwa kwa Bunyoni byakurikiye impinduka zikomeye cyane mu bufatanye bwa politike nyuma y'uko Ndayishimiye afata ubutegetsi muri 2020. Bunyoni wahoze ari umuyobozi ukomeye cyane mu nzego z'umutekano kandi wizerwaga cyane na perezida Nkurunziza yaje kuba igitambo cy'ibirego bya Ndayishimiye mu ruhame. Perezida Ndayishimiye kandi yakunze kwamagana abayobozi bakuru batavugwaga amazina ashinja ruswa, gucura imigambi mibi ndetse no gushyira umutekano w'igihugu mu kaga, amagambo benshi bafashe nk'ayerekezaga kuri Bunyoni. Ibyo byashyizeho rero urufatiro rw'ibyakurikiyeho ifatwa rya Bunyoni muri Mata 2023 n'ihohoterwa avuga ko yakorewe mu gihe yari afunzwe. Akaba ari General Alain Guillaume Bunyoni yabaye umukuru w'igipolisi cy'u Burundi, yabaye kandi no mu nzego zitandukanye urumvikana mu gihugu cy'u Burundi na minisitiri w'intebe cyangwa se premier ministre muri iki gihugu cy'u Burundi. Bivuga ko mbere yuko atabwa muri yombi umugore yaje kugaragaza ko hari ubuhanuzi yabonye cyangwa se yerekwa yabonye yuko uyu General Alain Guillaume Bunyoni ashobora kuza mukuru w'igihugu cy'u Burundi. Kuvuga rero byatangiye kujya guteza impungenge nyinshi cyane ku butegetsi kuri perezida Evariste Ndayishimiye, atangiye gutekereza ko abari gutegurwa umugambi wo kumukorera coup d'etat cyangwa se kuzamurika ku butegetsi, biza kurangira rero ahise afunga uyu